Tableu 3. L'opposition de la tonique à la seconde personne es. Vaqui peire, lucunuices. Vaqui toni, lucunuices vous autres. Vaqui mon ami Pau, lucunui ton frère. Vaqui Louise, la cunuices tu. Vaqui donne canole, la cunuices vous autres. Vaqui mon ami Hélène, la conui ton père. Vaqui Maime et Mireille, les cunuices. Vaqui mes amigues, les cunuices. Vaqui les collègues, les cunui. Exercice 3. Modèle. Vaqui mon ami Pau, tu. Réponse, lucunuices. Vous autres. Réponse, lucunuices. Vaqui Louise, la cunuices. A vautre. Vaqui mon ami Pau, tu. Lucunuices. Vous autres. Lucunuices. Vaqui Louise. La cunuices. Vaqui Maime et Mireille. Les cunuices. Tu. Les cunuices. Vaqui mon amigue Hélène. La cunuices. Eu. La cunui. Vaqui toni. Lucunui. Tu. Lucunuices. Vaqui li collègues. Les cunuices. Vous autres. Les cunuices. Vaqui donne canole. La cunuices. Tu. La cunuices. Vaqui mes amis. Les cunuices.
vos. Li conuisses, vosaltres. Li conuisses, vaci peire. Lo conuisses, tu. Lo conuisses,